Kajing sisa ngalan ni ngasno ba ki Nonghikai kami hati Lajong ni la ada ki propose nem tang bakambiang ke Tulop mereka sarkar ne ki school ne ki yurot ki biki hok tam kiru ngitip ba ha kapor ba pun bakha ki bun ba ki Nonghikai ki hapep no ki habu substitute ki hap Siew maki kani kalong piang ngitip ba bun ki Nonghikai ki mio wat ka provident fund ki mio ya ka leave ka babiang ki mio ya ka EL kini mentai kita lele tempat ya keren kita ki hok Kiba kat kum kaan kita ban penbiang kinong aikam ke bangun kesokan le school ngitip ba kinong Nonghikai kan ni jelah kimyo ikini ki hok mentah haba kidawa tangi itai increase haka Tulop jongki kita ru belong minimum hadu wow kani kesokar ka aidau si aidau bang dan bisa kapan slam kamdon kita kaman si menpet bakini kira syong surok kun jongi kila kemio asuk jing hikai kini disni bagi wan mi kini surok ngayo iu siam taksi rong bun kam ketip badminton station tura hato kum kani kesokar mi kwa kebang pei pang kebang buram ni don su deputy CM pade ubaklen klik terang itu itau tang man lajing hau uni deputy CM ukren haka tu kesni ikum ba ubernyam yakini sakaba ong yaki MC ba bekam habaki montre kaba mo diu kani this is a veiled threat to the schools, to the MCs, to the teachers. Rather than coming, meeting them, speaking, having a dialogue, understanding the issue, and trying to break your head to resolve that issue, haka jingkran mengbe.